amandla kasiselawo sibili ngoba umuntu nxa esesithi we69 seyi70 years already vele amadolo kasavuma sebuhlungu ukuthi sikwanise ukusebenza silima kasenelise futhi ngasi yancediswa nje sithola ukuhola loba silima simizi ngade emakhaya lapho esihlala khona singasoze sikwanise ukuhamba. Okay. KubaZulu isimo sinjani sizwa ukuthi abanye bayehluleka ukuthi umntwana ahambe esikolo edlile waqina kunjani lina labazukulu lihlala? Hayi kumbe kubomakhelwane nje amakhelwane ngabazukulu ngoba bakhona apha eduze lami ngiyababona. Kunjani? Hayi isimo kasisihle bakithi. Uzubona ukuthi umntwana lo ukuthi vele umzimba ngakawunje. Kodwa ngomumo wendlalo wenzayo abantwana bayahawula kakhulu besiya esikolo. Kumele bahambe bedlile bethwele imphako konke lokho kabakutholi. Ngesimo sendlalo eyayenzayo. Kuphambanisa ngani izinga lokuthi abantwana befunde bepase beqeqetshe nxa kunjalo? Bengafunda yini umntwana elambile? Umntwana kafundi kuphambanisa kakhulu ukuthi kakutholi khona lokho. Kumele ahambe esuthi vele uzahambe elambile vele ekhumbule ekhaya. Engumuntu olambile lesikolo khona ngalo uzalala phela uzabuye njalo vele elambile. Efika lokudla kutholayo futhi ekhaya. Akusikho kudla okuzamsuthisa. Ikudla zabe elokhe nje ezizwa elambile. Kuyamphambanisa umntwana ezifundweni khona kuyana. Bekunjani izolo ngikhulumele ukuthi nilini eminyakeni kade laphila indlala le yakitholakale enje liyake liyibone kumbe le isibili? Hayi le indlala esilapha lonyaka isinkulu kakhulu sake sayibona ngo2008 but yayingcono yayinjengale esibhekanelayo kathesi ngoba kathesi kasila mali kasilani lenhlanye esasilazo esasizama ukuthi silimele ezingadini babezama ukusinika labasinikayo kwesinye isikhathi kazilimi kwesinye isikhathi kazikho la imali kayikho eminyakeni edlulileyo besihola iWorld Division njengabogogo khathesi kasaho iSocial Welfare yami besihola khathesi kasaholi kuke kwaba khona khathesi inyanga ledlulileyo okunganganani nje kwahle kwahamba uphinda kwaba khona njalo kwakungalani ncedo umuntu oyedwa ehola 7.5 uthi nxa lingu2 vele i5 kg kambe ngangenzani 2 kg i5 kg kwakuyikuyini kwakungumumbu nje so kwakuphezudlana kwegalani kwakuphezulu kwegalani abantu nxa bengu2